Il-qorti għandha tordna investigazzjoni jittieħdu passi kontra l-persuni kollha illi gidbu fix-xhieda illi taw kontra Sandro Ketkuti illi xlewh b'affarijiet illi m'għamilx. Sandro Ketkuti oriġinarjament kien akkużat mill-Pulizija b'attentat taqtil tad-Direttur Ġenerali tal-GRTU Vince Farrugia. Iż-żewġ pulizija illi akkużaw lil Ketkuti b'dan il-mod għamlu hekk sabiex jidhru sabiħ mal-gvern preċedenti u ma' Vince Farrugia nnifsu. Dan kien il-qofol tat trattazzjoni li għamel l-avukat Edward Gatt li qed jiddefendi lil Sandro Ketkuti meta l-erba' filgħodu kompla il-każ kontra Ketkuti li issa qed ikun akkużat li jekkaġuna feriti gravi fuq Vince Farrugia. Matul it-trattazzjoni l-avukat difensur semma l-messaġġi bil-mobile illi bagħat Vince Farrugia lil diversi xhieda illi kellhom jiġdu favorih. L-avukat Gatt fisser dawn il-messaġġi bħala metodu sabiex jorkestraw entrapment lil Ketkuti u dan sabiex isalbuh. Għal jekk wieħed iqabbel ix-xhieda tagħhom ma' dak li qal l-espert tal-qorti it-tabib Mario Scerri l-akkużi kollha jisfaxxaw. Fosthom ixejjen dak li qal it-tabib Anthony Samuel li qal kliem ieħor u li żgwida l-proċess. Il-qorti tant m'hemmniex lil Samuel illi innominat lill-espert tagħha. L-avukat qal ukoll li Dr. Crockford li huwa espert tal-qorti xiet li l-X-rays ta' Vince Farrugia ma wrawx li kien hemm feriti friski, kontrarjament għal dak li qal it-tabib Samuel. Itqal ukoll li Vince Farrugia gideb kemm felaħ fix-xhieda tiegħu. Waqt li Farrugia qal li qala bejn 10 u 15 il-daqqa, irriżulta fil-verità li kellu daqqa waħda biss fuq għajnejh.